Kastala Tibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Nuluklukwen ti padam matao, naikay ken ka ti panagprogreso. Tampok ditoy drama tayo. Kastala Tibyan! Mauricio, awan bagas. Pagsakit man ti ulo ko nagpanunot ako nak. Makamu ka matin Apay masapol pa'y ayang ay bagam kanyak. Kat pangalaak ko ma. Awan mat itid mo a kwarta tadi ka mat agtrabaho. Ti kag pagtrabaho nak. Unay ka na ya. Pangala ko may tindano mapagsibog ko kadag itinatang. Alaman. No kasta, agbisinan ti pamilyam. Di mo la amumutan ti dumiskarte ako nak. Ada ka di damanang munansi di ta farm da? Ammom amang isursuro da kanila kay na. Ay, mapanak man nga rod biit di ta farm da. Tanya ti mapan mo aramiden ijay. Inak mangkita iti mabalin tayo akanan Nagkapoy ka na ya. Ala, isagana mo di paglamawan ti manok. Mauricio, adamanan si daan yun. Wala na. Imbagla digwan. Nang tiliwam iti day tay gamungay amano. Dita, nana. Nakabulos ang manok mi na gito. Ay, nagadayon nga iti nakikaarubaan da. Wali nga ron, nana. O sige, panawan kayo, tanay. Aldaway. Sige, ta agudong akmo. Agudong. Mapankit di mangkita iti kachismis na ata isaw. Napan ka manin ng tiliw iti manok damanang kunansi? Man ano ko magat nagadumat ti manok da. Ay na, maamuan tulakit din ni manang day tangar aramidam. Saan? Apay ko maamaamuan na. Malaksid ibagam ken ko na. Pabantayan da kadata day ta a farm da. Taas idag dito'y balay. Bambantayan ta mo. Nga oray awan tangdan ta. Angam kanayo na matan ti mapanmang tiliw iti manok da. Ada bagas. Kunakmat ka nga awan. Ti aramidam. Partye mo na ta manok. Tahos tonto no isang pet ko ti bagas. Pangalamanan iti bagas. Dita Di mo kunaan nga ulyam jay tawa iti kalkalapaw damanang. sinirip ko. Ket adu ti leben da abagas. Kisayan talang mat iti kagudwa kaban. Manong Mauricio, adamat bakbaklayam akagudwak kaban abagas. Ay, wala rin. Napanak man gimatang dita. Naggatangam nga eh. Kano'y jay pa'y ilit ayan ti paggatangan iti bagas. Adda pagkatangan dita abanda, adi. Manungay day ta. Manoy tayo. Ay, limagasot. Ha? Naglakan? Ay, ibaga man no sa dino tinanggatangam, tayo na maggumatang. Ay, panawan kan ading. Tanay, nagdagsan na ito. Awita ka bagas. Ay, nabsugak. Makaturog ako nung kastya. Nabsugak. Ingka pa'y mat sumakdo iti paginaw ko mat sakbay ka nga agilad. Sikamatan Kalkalpasan ang antitaw. Agibaon ka adagaws. Siyak tinagluto. Dinak pa'y pulos tinulungan. Nga oray nagdut-dut laang kumay ti manok. Katsak mati nagdiskitar iti makan. Nagdiskitar ka? Napan mula ang matinala dito farm damanang ko. Apay ti ko nam nalakat agbagkat iti bagas. Kung agiyawid iti manok. Ala, talaga kayat kong ti maturong. Ingka pa'y sumakdo ko na. Pumanaw ka man dito abay ko. Kakiti aginawan. Makisakdo akman nana dito'y gripo yo. Wala. Sige lang. Libre pa lang ita. Gaminto no may alawas. Agsingir kami. Agsingir kayo, nana? Wala. Tanagado kayo mat asumaksak do dito gripo may. Agasem ngay. Uray kayo lasa nga pulo. Manuntungay ti bayadan may nana?
Sanga pulo a pisos ti may sa timba. Ay sus, nagnginamutan. Ay kabaulan nyo dayta. Tado mo't ti kwartayo. Tagimatang kayo iti bagasyaw. Nakita kat nila kay mo idigimatang iti bagas. Ha? Nala, agsakdukan. Ipapasyaw. Talibre pa ilaang ita. Agreeing ka, Mauricio. Mauricio! Agreeing ka, kunak! Apay agsipat ka ngay. Agaramid ka na itigripo tayo. Agpabayad ka nun da na natinay no sumakdo tayo ijagripo da. Unay mo't daytan. Nagngina ti singir da. Agasam nga dayta sa nga pulo a pisos ti may sa timba. Ano la amin naman nga ibagbaga na diya bakit? Idi pa lang amin nga ibagbagak nga agaramid ka itigripo tayo. Kaskarina ayat ti agaramid iti gripo. Amin mo't abanagkan ka, narigat nga aramidin. Ay, saan man nga kasta-kasta na diya bakit tinay? Narigat no siyak ti makaungat. Tanya ti aramidam. Diyak pala agsasao ita bakit? Makitam tulatan no makaungat ah. Lakay, manon alawas asaan tabing misita ijay farm? Ket bisita pa'y mat ita ijay eskwelaan. Kumusta nga tan jay farm? Pagdanagam, kat adda mo ti binilin tang agbantay. Adda ni ading mo ame, kan nila kay na. Ewan ang... Saan ka madanagan? Tamamati ak abantayan daan alaing jay farm. wan matkit di ah. Numalpas ti sports activity. Numalpas ti sports activity jay eskwelaan. Mapantan tumanan bisitaan jay farm ta. Ay, agsakdukan, Mauricio. Uwan ko mana na. Ha? Agasem dayta. Talo agalon ti punwam. Una na, ta inuman may. Bali 30 ti bayadam. Ha? Agsinger kayon? Awan kat katartarimaan mi dayta gripo. Naperdi nga main. Kat nagastos mo ti agpatarimaan. Awan mo't pagbayad ko na na. Sige. Oray si kalangarudan ti umay mang tarimaan no maperdin to manan. Tangdanan dak ah. Anya! Naskan ka di pa kat makisaksak do kayo ma. Ay, saan ako na makisakto? Ah, Nagadulita mabalin ko pagsakto na libre. Pabayadan yung matlaminan. Nagsardungan terbis na. Apay aya. Anda pa panak. Rabi, rumor ka. Marorodak iti dadya bakit tinay. Sungay kakman iti pagnakman na. Ah, anya ti kayat mo asawan. Maturog kayo kit din karag iti ubing. Agawidak tulatan. Asino mat nga talay ito bigat nga tuk-tuk-tuk. Mabiit lang! Oh, nanatinay. Si kamat gayam. ay na! Naperde jay gripo may. Ne, apay nga dito iti umayo pangibagaan. Umay ko damagan na no asino tinang perde. Nilakay mo. Ayan na. Nakaturog pa'y. Nagsapa kayo mat nga umay. Deyo ko naan, anila kay ko tinang perde. Ta saan na maaramid dayta. Narigat, agpapabasol nga awan pamanagnag na. Ay, jakmat kat pabasulan nilakay mo. Kat, apay nga imay kayo dito'y balay abigbigat. Umay ko damagan na. No adda oras na. Taumay na ko matarimaanon. Total, may sa kayo mat ngagsaksak daw. Ada trabaho nila kay ko ita. Ha? Adda trabaho naan? Kan may sa, aadaw ti aramidan na. Ay, sino nga ingatan timang tarimaan ni Tigripo may? Ayan na ngayon na natin ay. Nagawidan na. Agpunto ka man kanyak, Mauricio. Napirdi ka no jagripo da. Sika ka di tinang pirde. Saan ka na tagari? Sika tinang pirde. Matangsid gayam. Nag-iimot.
Bayam, tauray suda kat awan pagsaktuan da. Agpapada tayo nga awan danom na. No kasta? Isuti na panam idirabi iso arimuar ka. Sigurado ang makikdot ni ading ko no makita data. Apay ngamin adi mo imbaga mapanta-bisitaan jay farm. Kaya't ko nga rod a sorpresaan ida. Kaya't mulat ni mang kikiktot. Anya ti panagkunam. Itod ta ka din jay tang dandaan nagbantay jay farm. Ay katuna, kaskari na ayamat ti agbantay iti farm. Manungay mo ti itod ta. Ay kat, jay kalkalaingan na Ala nga ron, parta ka mo ti ag-drive. Unaan ta pa'y ijay farm. Kalpasan na, mapantay jay balay daading mo. Ay wun tamangala ta iti manok apag sasangwan tayo. Naglulok magsigurong dagiti manok ijay farm man niya. Sigurado dahi talakay. Mayat apag sasangwan tayo inton pangal daw. Bakit? Awan mo dagiti tarakan na manok dito'y farm. Huwag nga rod, napanandan nga Kinitam ka di ijay unag. Dagiti pinanawan ta abagas. Awan lakay. Puro maragmag tinagbate. Apay nga yakasta. Ala, mapantatadamagan ta ka ni ading ko, no apay. Saan na ko maakagura iti daytoy nga ibagakan ka bakit? Ngampanag kunak, saan ang mapagtalkan dagiti nagbantay dito'y farm? Huwag nga rod lakay. Naibusot amin at arakanan. Nadismaya akpay. Kababain pa'y ken ka. Tasyak tinangisingasing nga italagta kadakwada daytoy farm. Bakit? Nakaluto ka kadain. Tarasamot ang tanim abisina kaun. Ang angarak pa daytoy manok nga inyawid mo. Nay, adadim tengalugan ita sangot ti balay. Damanang kunansi. Ay, saus! Apay akilat ngay mayda. Anya ti aramidan tan. Sigurado nga agdamag dagita. Apay adi dalay bagbagan nga umayda. Awan mo tan tinagbati at arakan ijay farm nga intalok mi kada kayo. Ay, kwa ngamin manang. Uray dagiti gamit mi ijay unag. Awanan. Inot abinun bunagyaw. Ne, daiti matyaman lukong ko ijay. Daiti pinggan. Kukwak pa'y dagita. Inalayo mo't aminan. Ay, binulod mi laang manang. Saan kayong matgayam ang mapagtalkan? Amom, di pagsasao ako nana. Nuluk-lukwam ti padam a tao. Naikay kan ka ti panagprogreso. Pakawanan na kami manang. Itak lang amarik na tinakaro abain. Gimurang damanang kan bayaw kadata. Si kantumat ngamin. Basol mo daytoy. Sukatantan nagiti nalalata. Di nakiramraman. Tas si kalaang matinapan nangal ala kadagita. Manok kas kadabagas. Inininot mo abinunbunag. Kaano nga taaya nga progreso tamat bakit? Tay ko na ni manang ko. Nuluk-lukum ti padam a tao. Naikay kan ka ti panagprogreso. Ura ni nanatinay. Pirmi ti panang kusilap na kanya kita'y nagsinabat kami. Mabainak pa'y at tumalyaw kan kuana. Kastala ti biyag lakay. No nagaramid ka iti dakas iti padam a tao, puro malas ti maganab mo. Agbalbaliw tan bakit? Baliwan tan ti kasto nga style ta. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ngam di nakpatpat dyan. Pay suntay tan bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Nuluklukwem ti padam a tao. Naikay ken ka ti panagprogreso. Tampok ditoy drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.